Ini nyampe di tempat mancing, tapi ini di kawasan waduk kita mancing. Kita lihat nanti guys, ikan apa ada kira-kira guys. Nah, ini belakang saya ini waduk, sejenis waduk. Ada jembatan guys. Nah, nanti kita coba mancing. Ini ikan apa nanti kita lihat di sini guys. Oke guys. Kita lempar mancing ini. Siapa tahu nanti di sini ada dapat, karena suasana di sini hanya seperti waduk aja guys. Nah, ini kita coba guys, mungkin ada ikan-ikan baby getty guys. Oke guys. Ikan apa kita lihat ini, ikannya luar biasa guys. Kita lihat dulu nih ikan apa guys. Wah ini guys. Alhamdulillah guys. Ini rupanya guys ikan ini. Nah ini guys, mantap kali guys. Kita dapat baby getty. Mantap kali ini guys. Oke guys, sedap nih. Lumayan nih guys. Kita coba lagi guys ya. Oke guys. Ini guys, baby getty lumayan sih guys. Baby getty guys. Sedap kali ini guys. Oke guys, kita pasang lagi guys. Getty guys ya. Ini kenanya nih aneh nih guys. Jadi kenanya nih aneh nih guys. Ya, kenanya dia aneh.